nja gusenga ariko ndangije akazi. Mana ni nziza kwezi. Amen, amen. Yes, abaheze bwi. Yego tekaba tugiye ku. Yego nukuri. Ndatoye. Ngiye gukoresha tugaye. Ibisi yose bisaba gukoresha umwanya. Sanze nukuri umuntu umwe adasanzwe kandi ukumeze biriko biranyigisha cyane. Umutima wanje wari wabikunze yuko ntushobora kwinjira gusenga avuganye nawe. Jewe nukuri sinakubesha ndaziko jewe sanzwe zifite furake ndaziko sanzwe n'umukozi w'Imana senge hamwe mu bisanzwe bikubona wamereye umugisha mu minsi mike maze kukubona winjira muri rusengero novuga umutima wanje wawusize mu kindi kibanza naje ubwanje sishobora kwikontorora ngo menye uko nshobora kwigenza ubwanje bivanye n'ubwiza bwawe bivanye n'ukuri byacamo Imana bavuga igiti cyiza cyane byiza nkikubona vrema byarananiye kwiyumanganya ubwiza bwawe bumurikira umutima wanje siribukira kubareko umutima wanje wagukuze Franke utaravuga menshi cyambere na mbere murazi ko je niri gushasha mu bintu by'agakiza sindabimenyera kuko hari ahantu nkeneye gushika umva nagateka kuronderwa n'umukozi w'Imana nka wewe w'amavuta kuko jewe nahora nsenga ahandi ariko muje gusenga ngaha bisigura yuko hari ibintu nzonigisha hari ahandi hantu nzoshika egana Imana ikorera ubusa kugira ngo intoranye jewe hama abari jewe nzanyene dukundane ubisanzwe hari ibimenyetso nari nasabye Imana kurazi twe abantu b'abakozi b'Imana nituva kuresha abakobwa bari bose rero hari ibyo narasabye Imana maze kukubona wewe wabaye nk'inyishu nubwo Imana itorinda kumpa ibyo bindi bimenyetso bimbwire yuko ndonda guhaye umve warandongo kandi hari ibindi bintu nkeneye kukwereka kuko wewe ndakubonamo ikintu ego hama ndakwemereye kuko bimbere agateka kuko wewe muri kazoza ndamukeneye muri kazoza Murabona umeshaka kugira mbe wachingaho Uchinga ubona ko umudamu mwiza asenga yubaha Imana Yesu ashimwe
ashimwe cyane rwose ahibazo n'amahoro umeze ego umeze neza abantu ushobora guhaguruka ego nta ngorane ego yesu waheza agira kandi ntibyari na ngombwa ko mufukama kubera ko ntacyo bimaze gufukama n'amukozi w'Imana ego je kuma mpagaze birangora n'amuto nta ngorane oya si ngombwa nta kibazo wisanzuye ushobora kuvuga ego hama je mukozi w'Imana ego James umutwaro kandi urandemere cyane mvumengo mwisi novaho umukozi w'Imana je ndarushe ndarambiwe kubera ko abandi baba baronka ariko je nkabura umukozi w'Imana je maze ko muzagakiza atamisi birebire bimazeho ego je mfise umutwaro w'uko atamugabo ngira niko ndasengera umugabo abahungu bose tuvugana ntibarisengeye ariko maze imisi sengera umugabo Imana nayo icima vision iramubugena ndetse kugira ngo wongere umukozi w'Imana hariho vision Imana yakweretse kugira ngo unameze umuntu usanzwe umuzi cyangwa ntawe usanzwe uzi wabonye ari ishusho nshasha namubonye mu ndoto naciye ndamumenya yuko ari we ameze gute iyo basengera ngaha cyangwa inyuma asenga kandi ariko anikiraga umusore muremure gusa ni umusore kuko w'iwanje ntarantwara ni umusore muremure muto kandi avuga ubutumwa bw'ishengero kandi afite n'ijuru risongoye umukozi w'Imana n'ukuri mwongene nabibonye mu ndoto tuge nariryamye sinabibona none ubu muntu muba musanzwe mufitanye imigenderanire muba musanzwe muvugana mbega umaze kubimubwira cyangwa umaze kubimwereka bimeze gute ko nasaba ko tumenye ikibazo nyine kimeze nawe tumenye turasaba n'icyo tubafasha iyo muntu arakagenda muzi gusa birananira kumubwira kuvuga yuko nkunda ndabibona no mu maso yuko nkunda ariko biramunanira kuvuga dusabye ndamukunda n'ukuri sinigeze bashobora kubivuga ndamukunda iyo muntu uwo muntu none rega ni jewe siwe sawa uwo muntu ninde kuvuga imbere yanjye rega imbere yiwe haba umukozi w'Imana uwo muntu ninde none kugira ngo dushobore ufashe kugira ngo ndamuronke kuko ndazi ko musenga kandi mufite amavuta n'Imana muyihamagara ikaza uyu muntu ni wowe nyene izina rya Yesu toka satani kwa jina la Yesu jewe umugabo ufise umugore gute ushobora kwereka jewe izo mpero fukamana usenge wavanye mbega kuba fukamana usenge wavanye uraturi kurafisha wariwe ndakubaza gatoya uraturi kurafisha wariwe ubu niko ndavugisha umeshala kilisha wewe uriki urinde jewe wewe uriki urinde ndumwe waganzisi ufise ubushobozi bwawe kwanza wewe uri nk'akanyekeri gacitse umutwe kuko jewe hari amashengero menshi maze kumisha hasi kandi jewe maze imyaka umaze imyaka 2,000 umaze kugurisha amashengero menshi nitwa Meme Samia umva ndakubwiye wagurishije amashengero menshi ariko Hope Church ntushobora wagurishije abakozi b'Imana benshi ariko muri Hope Church ntukora dufise Imana iruta ibyita Imana uri muri twebwe arakure gufungura imbizi
Okay, umwana kubwire icyatunyuza ngaha uyu munsi tugira turabe imana y'ukuri hagati y'imana ukorera n'imana nkorera. Okay, mu izina rya Yesu umva wewe womara imyaka 1,000 womara imyaka 100 uyu munsi izo wasambuye uyu munsi abo wagwishije baramaze. So edaye nta biganiro hagati ya jewe nawe, sivyo? Umesha nakubwira Yesu Kristo mbona yuko ntanushoboye kuko ndimo ndanakora no mukagwa urabona ku mubiri tugaragara nk'abasanzwe ariko ndani dutekeye ubushobozi bwa Mungu. Ushobora kumbona umego wonterura ariko umugabo ari muri jewe ntavunika ntaboneka ntabushobora. Iryo zina rya Kristo Yesu ikuzimu baryumvise bapfukama hasi baraje Yesu Kristo fashe nk'indi imbaraga z'ikuzimu n'abadayimoni y'izina mwahejeje byanyu mwahejeje kurungetegete byanyu mwahejeje arumangetegete mwahejeje mu izina rya Yesu Kristo mpamagaye umuriro w'ijuru mu izina rya Yesu toka katika jina la Yesu Kristo fashe mibaya y'abapfuye kose mu izina rya Yesu Kristo fashe mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu fashe mibaya y'abapfuye turugaje ikirere cy'abapfumu n'abarozi turugaje ibirere by'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo turabushikura. Sawa reka usanga zitaramuva muri kana kwereka niba zitaramuva muri kana murekure niba zitarabavamo reka uvuza kubwire wowe sheri wawe n'igipenzi cyawe waraguye ariko nabona ababyeyi abasheri igihe cyose mugiye mu rukundo mwabe muza kubimenyesha nk'umubyeyi wanyu w'imbere kugira ngo tumenye icyo dushobora kubahanura n'icyo dushobora kubabwira kuko ibyera byose abarundi bavuze ngo samata. Okay. waje ni kumwe n'umukozi w'Imana umukora mu ntoki umuramukije ndanga kukuramutsa waje ushaka kuramutsa yewe umuramukije gusa acangumukana sibyo sibyo acangumuka mu ishengero motive gushaka ibiti gushakije imbere ese uraza ko Imana birayeneye gutanya abakozi pastor no kuri naje wasijeho nate nisanze ngo sawa wewe ni ushefu wa bose wavuze ko maze imyaka 2,000 sivyo Mwenye majambo uragakecuru ava uvuga ko mukundanye amaze imyaka 2,000 bizira Yesu oya twanishe wawe ariko abisha amashengero ariko asambura abakozi b'Imana asambura amashengero iyo ni kuba cimana nguyo kwanza wowe ninde uri kicyuwe
yewe ugenda kugira hewe hama aba bantu aba bakipe kama bose bafite aba baniga burya aba baniga ufite naraza uyu yahora mushimye none amukuye gusa abantu basenga byose byabona binabizi hama je kibazo je nanje burya sije ntabyitwaye mu nibi wanje yatwaye mu bibirozi yabaye nkiri muto bakora ubasha bwo kudasaza ariko muri cyo bantumye cyo kubisha amasengero niyo mpamvu mbonye nawe wese ariko yarengana nta muntu n'umwe bavuga yuko niko nakoze babona nk'abashasha amajenga y'imyaka 2000 sinigera nasaza umviriza ikibazo nacyo mfise mbese ageze gute kugira ko burya bubasha umviriza ndakubwire burya bubasha bwari bukomeye cyane ariko ubushobora byagenze gute ukimva ndakubwire hari ububasha twahawe hejuru y'abadayimoni hari ububasha twahawe hejuru y'abapfumu n'abarozi ubwo bubasha bukomoka ku mwami wacu Kristo Yesu igihe yanesha rupfu na kuzimu niwe agapfa akazukana ubushobozi yazukanye ububasha aca arabuduha haba uyo muntu kubona unyarusha n'uwanjye ndashaka umviriza uyu munsi umva ndabasengere shaka mwakire uwo Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza Pastor no kuri hama Gabriel reka sabiba reka basite wokofi no kuri ufise byinshi abantu benshi barinjira mu mashengero ariko ntibakizwe neza ngo bahe ikibanza Imana naje n'umubwira mugabo ufise ububasha kudabyiwanjye na muntu Ugati mwami Yesu usina ugati mwami Yesu ndakwakiriye ugati mwami Yesu ego uyo nyene ugati mwami Yesu mwami Yesu kuko afite imbaraga ziretse sawa ugati mwami Yesu mwami Yesu ndakwakiriye izina rya Yesu ndakwakiriye ubu mwami ubugingo bwanje ubugingo bwanje bose koko amahoro yego y'ubugingo bwanje mu izina rya Yesu amen amakozi manje msikibahe ndibutse mu myaka yahera nanje naramuririmba imyaka 2000 nyuma kutakwise ukozi w'Imana amaje mfise ikibazo burya amaze imyaka 2000 sitosaza ko ndabivuyemo sawa muri Kristo atanga amahoro Kristo atanga ubuzima Kristo atanga byose ibyo gusana no kudasaza ibyo reka tubirekere Imana zo gukorera kuko ijambo ry'Imana ngo umuntu akijijwe ababaye cyane mwigisha ibya kera babihise rero utakura ubuzima bushasha hama nawe mukozi w'Imana urazi ko dukora ibikorwa by'Imana uyu munsi ikintu kibaye kirekire n'abandi basore bavyigire babone ko igihe cyo gukundana nabo cyo kurondera ingo basenga hama bazabibwire umwungere w'ishengero kugira ngo amenye icyo abahanura mukozi w'Imana yego ukuri ndumiwe ahubwo nabo bari yumve hasi nukuri hari abantu tugirirwa ubuntu n'Imana yego tugatoranywa cyangwa se Imana ikatugira amahirwe aho twashoboye gusaba ikintu ku Imana ikakiduha mugabo twabona ukuri ibyo bihuzo kuko ibintu byose bisaranganya mu naso ko byose aba ari byiza urabona ko nabonye uwo mukobwa mbona amenga afise akayobe ameze neza aratagase nkabona amenga niyo nyinshi yanjye kuko sinzi ibitekere indani muri mbona kubwire ibi Imana yagiye ibihishurira nabwiye ko hari impemu mbi zateye ishengero zo gusambura ingo hari abanyemwe bagenda mu ijoro hagaze ikibazo mfise none ubu ushikirahe ushaka gushikira ndagurindara ushaka iwanje oya kupindara none jewe aba bose bariko bararengana nta muntu n'umwe dufanikiye abo bose muri bashize n'umukecuru none rero narashaje kupindara uko maze imyaka myinshi sawa jewe ntabwo reka mbaza bariko bararengana
mama Patrice wamuhera indaro ubiboneka ntabwo turaziranye wamuhera indaro wamuhera indaro kanuzi aze kubiwanyu aze kubera kubera ko ndamuha indaro cyangwa ndamureke ni niyo duzi ukuboko muduhera indaro aje kubiwe n'ukuri kubera urabona ko yakijijwe yabaye mushasha bwa pasi imbeba n'ibigirizo oya basi iyo ni imigani y'abakera reka none kubuza abakwakira nanjye kukujyana iwanje ngabisa n'amahoro reka nzobonera gusengera kuri eglise hama reka twebwe tubaza indaro gusa y'umunsi umwe gusa nzoba mukoze ndacyashingirahe oya reka tugende turabaza tubura none basi none ibi twari twambaye tugenda tubitwaye cyangwa turabituriye tujya kubiturira